Zdravo, moje ime je Aci Pejčić, ja sam klavijaturista Thrill Seeking Polymersa za Cake TV. Thrill Seeking Polymers, naziv koji odmah privlači pažnju. Kako ste upoznali učesnike benda i kako ste došli na ideju da se okupite? Pa, ja sam počeo da, pošto sam inače rodom iz Kruševca, počeo sam da studiram 2004. godine u Kragujevcu, na Muzičku akademiju, teoretski. I 2006. godine sam upoznao Sašu Rankovića, bubnjara Thrill Seeking Polymersa, koji je tada držao džez večeri u Domu omladine pod nazivom Slušanje. Bilo otvorenog tipa, bila improvizacija, dosta kao jam session u suštini. I onda smo odatle krenuli saradnju i godinama sarađujemo u raznim nekim projektima i bendovima, a Jovanović je upao preko njega jer su oni zajedno svirali u bendu Stoics i danas, ja mislim, nastupaju i dalje sa Ramom Adeosom zajedno. Tako smo se svi skupili i Jovan nije imao prilike s kim da svira tako neke malo, kako da kažem, kompleksnije stvari i onda kao blizu je Paraćin. Ove godine Studentski kulturni centar Kragujevac je izdao vaš prvi CD Sumrak s monoritmom. Recite kako je nastao album i kojoj publici je namenjen? Pa, album je nastao kao, kako da kažem, imali smo i Saša Ranković i ja, pošto smo nas dvojica kompozitori pesama, Jovan nam je pomagao tu oko aranžmana i oko svega. Imali smo neke svoje kompozicije koje smo kao jednostavno htjeli nešto pretočimo, bio je dobra energija u bendu i onda smo shvatili da to treba da se odradi sa tim bendom, sa Thrill Seeking Polymersima. I naknadno ubacili još neke te stvari koje se baš bave tim, kako da kažem, monoritmom, što je kovanica Saša Rankovića za sve neke ove muzike koje su, da kažem, 4x4 ili 16-pack muzik. I u suštini želja nam je bila da malo muziku načinimo progresivno, znači cijelu scenu, pošto nema mnogo takvih, mislim sada već ima, tad kad smo krenuli nije bilo previše i samim tim smo tako odabrali malo neke njegove kompozicije, neke moje i napravili to vremenom, ali evo sad je već gotovo. Da li kompozicija Fraktal ima posebno značenje i ako možete nešto više o tome da nam kažete? Pa, kompozicija Fraktal je kompozicija Saše Rankovića, što je on naš filozof, jel te? On je tako napravio jednu ritmičku, kako da kažem, figuru koju je samo množio, kao, kako da kažem, ubrzavao i nastala je ta neka kompozicija koju smo nazvali Fraktal, koju je nazvao Fraktal, jer Fraktal se tako širi, duplira se. To je značenje, mislim, Fraktala, zašto se tako zove. Kao neko ko dosta učestvuje u jam sessionima sa drugim muzičarima, što je to što biste promenili u pristupu izvedenja džeza kada su u pitanju srpski muzičari? Pa ništa, mi smatram da ih ima više nego ikad i da je tome doprinula dosta Jazz Akademija u Beogradu koja se ponovno otvorila. Samo se nadam da će još više ljudi da se zainteresuje za to i da se bave muzikom, pogotovo mladi. Šta je to što je važno u muzici i ono što vi trenutno pokušate da promenite? Pa, ovo što sam malo pripomenuo, apropo kompozicija, malo da se izađe iz standardnih okvira i da se, kako da kažem, te neke progresivne stvari kroz neku, možda, popularniju harmoniju približe ljudima. To je u suštini neki cilj. Poznato je da ste multi-instrumentalista. Na kom instrumentu najviše volite da svirate džez? Pa, pošto nisam ograničen veoma na džez, veoma volim i slušam world music, tako da na klaviru mi je sada, na klaviru zapravo najviše sviram džez, zato što sam na saksofonu još, kako da kažem, mlad, tamo sviram funk ili tako neke stvari, a sviram i kaval, na kome sviram malo te naše, kako da kažem, tradicionalne, balsanske i tako. Osim Thrill Seeking Polymersa učestvujete u drugim projektima. Gde pronalazite neke vrste inspiracije? Pa, šta znam, ljubav prema muzici sama vodi koliko mogu. Po vašem mišljenju, šta je to što muzičare pokreti da se bave tako kompleksnim žanrovima kada je mnogo jednostavnije uspjeti u nekim komercijalnim formatima? Pa, mislim,
ne mogu da kažem sve je to subjektivna stvar, ali čim postoji potreba za nekih ljudi da se bave tim stvarima, to znači da je to vredno. Po mom mišljenju to je mnogo vrednije od svega ovoga i mislim da nešto ih pokreće, ali ono što definitivno ne mogu da dobiju, to je, kako da kažem, taj veliki novac koji show biznis nudi. Nažalost. Tako da, ne bih znao. Rekli za kraj, kakvi su vaši planovi za budućnost? Pa, evo, pri-SKC već godinu dana sad drži jedan malo veći ansambl, 13 ljudi, zove se Eclectic Orkestra. Nadamo se promociji, snimanju i promociji, mi snimamo album već neko vreme, nadam se promociji negde krajem januara, tako da eto, to je sledeća neki point. Hvala.